indirimbo tuza warayikunze ariko indirimbo narayikunze urabumva narayikunze mugabo for real indirimbo je nkikiyumva guhera mu ntango nabwiye Karabasasa ahindure amantu byenya amajambo yaririmbye satura nguye ashaka agenda sohoke ajya kuri bata naho musamarira abarundi n'abamesha mbere za Simbizi ugezaho ivyo sinovyemera nivyo kuri bata nabo bari busy birondera amafaranga bari busy ego ariko rero nta muririmbyi numwe ahari duvuze nga yotezambuta yaje ibujumbura ari umuntu yambwiye ati amasezerano ya Famba nakoresha umwanya azimije indirimbo zose zasohotse kugira dabwa y'amasezerano muyumvire mwe byagenze gute mu bisanzwe kugira muyumvire y'amasezerano kwanza ajya amasezerano cyo yaragamije iyo rero uri utari kuragaragara ku rubuga rusanzwe ruhari aba bahari hari igihe usanga baba bahari atagaciro bahereza umwanya we wamaze uri ku rubuga adahereza agaciro ibihe byawe wana par exemple binye dunze nga Karabasasa yavuga ati ubona ngo Dramati ngo atarasohora ngo yazi tavuzwe iminsi ibiri ngo niko isi yubimeze bajya bihaye ijambo wana bajya bara batuzanira abanyarwanda abaki n'abaki bose abaki nibo bajya nyene bavuga ati wewe pasinzi tondani winjira Christian savye uko tu vois baga nibo bari bikomeje yibona umengo nibo banyene bafise ijambo mvunira kagohe uwo bita Simbizi wa Semavumba nakoresha umwanya umwebwe murakomeye mumerewe neza ikintu cya mbere no babaza mbwira akamaro muba mufise mu muziki wo mu Burundi mbwira akamaro muba mufise mu muziki wo mu Burundi shaka kika agomba gusohora indirimbo snoke abamarayika mwana w'Imana bapfiriye abagatolika assalamu alaikum wa barakatuh guys meze neza je meze neza cyane ndanaberewe cyane wana ikidembe sinzi ko Idrissa naberewe Sara Fura nta history yacu ndakubwira rero ucu usoma amazina ngo kiranaryoje ndakiba yambwiye wana uyu Sara nyine uyu amaze imyaka ishika kuva 2017 imyaka itandatu anyishuza ubunure akwishuza ubunure nukuri kanaze ana uyumvira ibyaningo kana ningo uyo munzanire ndamubaze ndamuho nukuri kanaze ni black aba mu Kigobe umudada rero brand yabo ntijemwo abagiye bagaruka ono ogurura babaye kinga urumva rero sasa ari amatara telefone yanjye mbashahirwe muri 100% za urumva nisharije ari kandagwe chargeur sha ubunure urumva yambwiye ati kwanza ico gihe twariko turakorana acambwira ati ngo ejo ngo hari umuntu iwabo aba hanze ngo yamubwiye ngo umuririmbyi ngo yitwa ngo Saturi Bafre urazi ko nga ari abantu nganye baba nganye ni Bujumbura wewe wigira ngo uri umustar me hawo bakuyu make ibaze umuntu umva we aba mu Kigobe neko ndabakorera publicité y'iboro bira umva n'umuganga baravyomba hama turayaga cambwira ati ngo man ngurazi yuko ngo ejo ariko baragenzi benye twari kumwakira mwe wacu ngumiriza ko muri baravyomba segera moto Koresa iraichako nta kundi urumva asabwiye ati ngo urahazi ngo ejo ko hari umuntu ngo yambwiye ngo hari umurimbyi ngo yitwa ngo Saturi Bafre niyo mpamvu rero bya bindi abantu bazabigira ngo baratuzi ngo ndi cyamamare ari ndi brand ariko bya bindi ushobora kugenda nko mu giteramo ndabiza abasane menshi bamaze kugenda uje ngo baranzi barabana ko katari yakoringi ngo ripa si pasi nawe zibabimuko niba pasi ntiyabikorewe namwe nabo kubera pasi yabikorewe n'abamuzi urumva hariyo ahantu bugenda uvuga uti ai nta numwe turi kumwe abyomba ko ibi ndabikubwiye kubera urumva nko mudada naye ndamubonye nga Karabasasa mwita Saturi Bafre oya urumva wewe namwita nuwamubwiye ati guhewe ngo urazi ko jo ko hari umuntu yambwiye ngo ko hari umusani ngo Saturi Bafre kavuga ati uno munsi ari umuntu batamuzi Satura usanga rero uragenda ngaho byimba
araro baba kuyi bari nawe zora mwene misa tubi amazi imisi yigirisha utuntu ngo ngwa karasinya ngo ama orthographe navyo urabona ngo amasera ngo abekina share nabijya sivyo satura nguye ashaka agenda sohoke ajya kuri bata naho musamarira abarundi n'abamesha mbere za simbizi ugezaho ivyo sinovyemera nivyo aho meme na wewe haje urenganye kuri bata mani ndarengana ukuri kwamye ubora gusoma commentaire ngo twamubonye ngo afoto uragira umviriza n'abamesha abarundi turaba ivyo hari amakartier amwamwe urenganye uranko mu kibenga n'ubwo burinde ibipeti byo mu kibenga birakora bati umva n'ibipeti bimeze neza kuri bata nabo bari busy birondera amafaranga bari busy ego ariko rero nta muririmbyi numwe ahari duvuze nga yotezambute yaje ibujumbura oya ibujumbura bamesha n'abamesha ariko nkiyo za ruguru zo za marambya naje nuko nawe nafata ama video za marambya senda mabuterere ahayene za Kamenga barengana nabimba banashobo bebaga nabamesha na kwangaria tu ariko usanga nagufitiye nk'umuhaye igemere ubuntu rero umviriza ariko usanga nagufitiye n'umuhaye bana usanga waramubegiye ku bugari usanga aja bazonica n'abantu rero akana kamazi kabyu ari ubwana usanga bubwira abasheri babo ngo je ndamukunda ngo nukuri ngo nubwo yombwira ngo ubunyene ngo roce ndamuha sha wibaza rero uyu mutipa kubonye urenga avuga ati uno mu gacucu mutwara Paul's bag baboro babuziki kuhagira nka Paul's bag yabo umva rero gakoresha rero twebwe dufise abafana abantu badukurikirana hari akantu kakibura kugira badushuhire kandi biri simple no kwikomeza kwifunga oya kwifunga bacyakubwira turi kuricwa n'inzara karabasa simana ko yagiye kwifunga vayo yonze azigaye ku mutwe gusa reka none simbizi hariho nk'abantu badukurikirana burya ndamaze kubona video mubambe bagabo umugambi w'igihugu wiswe mubambe hari abantu usimbizi bitakurabuza aba hasi bakubonye muri video bakubonye na live usanga bitandukanye cyane ni nk'uwe Sadio wo mu definisa gusa umuntu no mu dekriva gute umuntu ataramubona live Isatu baratagasemu karabasase karatagase kwemwe mu misi kwera cabaye kwera karabasase je sinzi tudira kwa mugabira mbasa asa n'umuntu afisa udufaranga sinzi yadukura kwera ariko detail yiwe ko hari abantu batazi ko ari muremure cyangwa ari mugufi ni mugufi ebari bugufi bwa nyabo yara karabasase dibana ni muremure gazi muravyumvise abasani benshi bo nuvuga yuko Ona karabasasi ari hana Diamond kuburebure gutya mani jewe sinarababonye kuri Primusic ko muri Primusic ya Diamond yaje bose bararera bose man bararera tae iki yose usakaraba batandoye ko ni mukorogo gusa oya bose barayikubita mukorogo usakaraba sase vraiment ikindi nawe ni umupatriote arakunda Burundi cyane kuko entertainment udakunda igihugu nta numwe yoyikora ivyunguka nibiki ivyunguka birimo ivyunguka udakunda Burundi udakunda igihugu wanabivamo benshi baranabihevye kabisa benshi barabihevye nkejo warabonye hamwe twe twatumiwe hajya kwa Ntuzanya kwa Lionel hajya abatasho bwa nyuma nabo birimwo abakunzi bavyo bavuga bati ndatana no bukanyuma bake umva abatabirimwo batasha imbere barabitahura mugabo bafise impamvu babijemwe harabijemwe baje kubironderamwe abagore hajya harabaza kuneka ati wana nakakaje none kwa Ntuzanya kwa ihuriro ntubona ko bazanye utuzigo dushasha Tanganyika yasheshe mugabo abantu tuboto muri Buja Flavor ntuzurapima tuntu tuyasha twataye
ntuzona pime ibintu byo mukunda gufyatagura zipimagi ata buja flavor satashi yayi cyari umutipe Stone niwe yambwiye ati ino game ubaye hit ni kujya abana hakuna lareze ngo mbona wezi uza parcelle yawe ujenge nyumba uze gari ni kujya abana bwabo message ati yo bikoze neza ndagufana titubonane mo yambire ngo bikoze neza meme ishaka gucunga ibose ndagiye mu meme oya ariko mushaka gusanga n'umukobwa wanyandikira ivyo barinda kwe arakwana koraga ama esprit kwe ariko bishobora gusanga ari systeme ya ibyo vyamyeho wana ibyo bintu byo kujya abana byo kugira iki twabizanye twabisanze none bacanco nibishwe na za sida nabande bari kwaga ivu makine systeme bagiye barahana mpaka urumva kuko umaze kuba famous maze kuba famous gakundwa n'abantu niki hari umuntu avuga uti je sifise ico noguha mugabo ndaguha ico mfise uravyumva ndo hivyo none je ukunye numbona hari abakobwa abagore abadamu maze kumpa vyunguka bifatika kuba je ni amafaranga kavuga ati bana bro kiya kintu wakoze no kuri kwimana akiri inoti je n'ubungene tuvugana ngaha ubungene tuvugana hari umumama hari umukobwa umufana sibyo yari yambwiye ati kwera yabonye kaga telefone kanje nikoreshereza arabyumva ka Samsung kanje Sabaga ati yo Samsung singene gusubira kuyibona sabaga ati je ngana amaze kugura 15 Pro Max urabyumva yego umukobwa kwera wafise ubuge aravuga ati acane kuziye 15 Pro Max ni kutumia iko njiani urabisikia ndugu yangu yego none wose umukobwa we kubera Imana yamuhezagije agafaranga agwa agafaranga nyakuja basi kwa nuzenya nundi mukobwa mpora numva aririmba yatanguye aritanga baramuturitsa bamuturikije agira amahirwe aturitswa navyo nzi aturitswa n'umuntu afise akafaranga ubu nawe atanga agafaranga mugabo ava baba Bauden ava Bauden buba bajya gafi isamaki urero 15 Pro Max mambo mbaya kabisa simbizi hari ibintu abantu biyumvira ati sambona babiyana bana waowa bamu entertainment bana waowa sister aba yarongoye kandi surprise kimya nta muntu yari yiteze yuko nabikora bijya bintu mwami kazi uzomutera iryo teka rya na mwami kazi ni vuba imaze kurenga nyirarenga none ndarengerana kwanza amakuru Fanny Ravine naje barampaye mfite tuzogenda imuramvye niyo zabera ni muramvye mariage ni muramvye indana kakindane niko biriko imuramvye yego muramvye imburugini tuzoduga izobe yakize gusa tuzoduga imuramvye nta ngorane yego sinarakugurura je koze histoire mama mikazi we mwahuriye mama mikazi sibira bamwami kazi twahuye ndi mu vyunguka ya Primusic oya muri campagne ya 2020 kwe yego nariko ndapambana kwe ariko ndaronderera amajwi kweri nariko ndakora campagne kweri ya honorable kweri sindimwe kweri mama mikazi ucuramubona yego kweri bimwe abandi bahereza ko nivyo wahereyeko nahereye kubiki aziba je niko numvise mugani wakakana kanjuri yofa oya je numvise udusigurira ati oya hapana sivyo nakubwiye sivyo nibisigura uko ivyo bahereza ko nibiki nkumva hari abamesha azana umwana muri geto akaca mucumita urukwavu akamucumita marti na taxi yarishe Sitangura kurekera mati rero urumva urabona oya kirazira we mu bisanzwe bigenda gute oya ariko ibyo bintu umuntu aha we reka izo story man ushaka tumena amabanga oya erega hari ibintu bategezwa kumenya kandi bagatahura yuko kandi abantu benshi bakene kuba ba legend ntibibwe gari ubudemu buza bukakwiba
oya nta muntu akwiba nubo wabishatse none bavuga ko yagufashe ku nguvu ugurubimo uyerega urakaye uvuga ati reka ndamuryohere invest atagapfuye ntagakira invest taxi yoro ifatira ikinga taxi wese none nga umugambi ubufise ari umugambi wiki umugambi mubaho oya reka iyo migambi mu bambere kanadaye bibayita imigambi tunguka umugambi wose uzokora uzi ko atanyungirimwo wese uje nawe nkora tuyaga ivyunguka erega inyungu ya mbere no kunezereza umutima none urose ivyunguka vy'amafaranga none wumva uri kurasohora utinjiza we wumva kabisa ari akaboro kwanza nabonye mu gitondo ati impamvu ntamwerekana impamvu ntamwerekana ko bamundire ko iyo ni indirimbo ya Linoji na Karabasasi Karabasasi iraryohera ko uri muri team gasatu urumva oya sindi umva Karabasasi ari abantu batayitahura ni yantuze bavanga isima yani babakagira rakamuro urumva ukoze kuku haragira urumva ni hanyerera Karabasasi ni wari mise kubera iki kubera yene abona umengo karamutoka kwaziruguru none wewe yagiye Dubai igabona Karabasasi umengo yaraheze yaciye yikurako oya namavuta yagiye Dubai agenda kwifotora itama yujeyo Karabasasi aseba yasawe oya rukungere ubu bwanwa kandi akazina karamufasha none ubu bantu bose munumva ngo Karabasasi rero nk'umuntu ambwira ngo ndukiriya ndirimbo ya ngo ya Linoji na Karabasasi ngo sasa ntabwo ari Linoji na Sadbe ni Linoji na Karabasasi Karabasasi ni kwa kundi wimubwa wese yagiye kwifotora yashize urutara ngagucya cyo rurerekana amatamu sema saa ai je nabonye Karabasasi sema sasa wowe ko amaze kubagwaye ivyunguka uzomva iyo Karabasasi wagize iki bayigukuye ko bakora technology hari ibintu bagira esthétique banakutie bajya bafise ubuhinga banatoba banaparua kandi ubu Karabasasi agifise ngo bakazina kagumye oya yaranse amavuta urumva agize ubunebwe Karabasasi no kwisiga amavuta ni miburo mu Kirundi imiburu najya kandi nawe rero afise ubwo bwantu mengo ni nsinga ni nk'ubyo wawe ni singa braza no mengo regide zo naziga fa commande igakoramwe amantu zenga ya ma haute tension ndaki kabisa atese na wavuga ntuze Ismail ni nkuru uramwemera kwanza Ismail umuswere yarambrose yarakubrose amuzi impamvu yambrose sinjo byari umugenzi twanavugana oyangira usanga yagize kampanye yo kubruka abantu urumva singigira si jari nta bintu bye ndakubwira abanata makuru yabo menya Big Fizo nta makuru yiwe ndo urabyumva rero kazokumva baje ibintu bya Fizo ntavyo nzi kiretse je niremeye ntavyo nzi yarambrotse ntuzenya Madame Samaki wonende Natasha sano wayi kiye Natasha warigeze kuva ko yakubrose nawe inzu mwende ndi mama ndayumva sinzi mwendeyo mwende yo ndi mwana ndayumva mama sinzi mwendeyo urayiririmbye rero mwende wayiririmbye hawenzi yarakubrotse sindamubo Ediso yarambwiye ko yakubrotse kana ati wayiririmbye bloka nindirimo ndayivana nindirimbo uyifana mwende yaciye bloka mwende Nimbari Kirundi mari Giswahili mwende tari Giswahili mwende ni Giswahili umengo urumva nawe yarakubrotse yarambrotse Karabasasi sinshobora gukomanta yarambrotse ku makomante poste ndazibona ariko nje disi vyarabingiriye urabyumva rero je nta muntu umwe mbloka je mbloka kenshi abantu baza kuntakariza umwanya hari abaswere baza inbox bakagira iki rimwe ndaguhaye onyo imwe kabiri gatatu kane gatanu mbonye yuko ari ibintu ufite inzi ko hari ama message mba ntakeneye cyanda kuri movinga direct ugacugenda urabyumva rero so rero impamvu rero nakubwiye yuko impamvu nanditse kajaga post ni mu gushigikira indirimbo tuza warayikunze ariko igenda indirimbo narayikunze urabyumva narayikunze mugabo for real
indirimbo je nkiyumva guhera mu ntango nari nabwiye Karabasasa ahindure amantu zenya amajambo yaririmbye oya amajambo yaririmbye ntakazi nta creativity rimwe hage ibaza ko yatesheje mugabo no ide y'ivyo ariko aririmba byari byiza mugabo sibijya ari kwandika urazi yuko Simbizi kwandika imiziki nk'abaririmbyi situ bamaze imyaka myinshi bandika zidiri bakwandikire wewe ugomba ngurandika ivyawe nibikunda umaze kwandika byinshi umutwe waramaze kuboha fata umupeta akiri muto umubwire ide ati ngo mandirimbe ibintu by'akanyamerika niki barafise ukuntu karirimbwa urabyumva abayikoroye nabatwe oya nibisanzwe nabaserindi yo bose nta ndirimbo nimwe serindi yigeze yandika zo senizo yandikiwe ba Chris Brown bose n'indirimbo bandikirwa urabyumva rero wewe uvuga ati ugomba wikomeze ngo woze kwandika ivyawe namusanga wanditse amajambo adakaze ona indirimbo zubu namba Berisima ubona ari hiti aho tembera hose uyumva umvirize ngene karirimbo kanditse barabagira ba Petrumba nta myaka myinshi yamaze mu miziki cyane ko urazi nkunja Fernando yaribereye mu DJ umutwe wiwe ntarawukoresha cyane ku buryo hari n'abaririmbyi baza barasubiramwe amajambo baririmbye kwasanga iri jambo yaririmbye ngaho kubona arigarukanye kandi mu yindi ndirimbo sivyo niyo mpamvu rero iyo bimeze uko uzi yuko umutaye wawe arijwi rondera ufise ingabire urabyumva uzo kwandika kiri muto atararuha urabyumva kari mu njya niyo njya urumva rero ukagenda akabona ubakoresha umwanya rondera umuntu afise ingabire bagenda haba update baraza abapeti baza bashasha chep mwanumviriza dufate haba peti ngaha dufate nka Linoji ndamaze kubona liste y'abapeti benshi bamwandikira hamwe babikeneye dufata avuga ati ubu mutwe wanje warusha agapeti ka Teddy Smith urabona neza yuko arafise ukuntu ashobora kwandika ibintu akaja mu nzira za Linoji hariho n'abantu rero ngajya mu nzira za Karabasase bashobora kumenya ingene bamwandikira utuntu twe kandi twamacingana nk'abamufana bamukurikira yabagiye baba inspire nawe urabyumva hari umuntu ashobora kuba inspire nakavuga ati je musane ndamukunda no mu kwandika ugasanga ari karaca mu nzira ziwe revyo rero ni byiza rero kuri umuririmbyi kwa mumenye uti ejo hanje bizogenda gute niyo mpamvu n'aba director n'abaki kenshi usanga afise equipe ya peta igenda la foroma kugira ama idée urana fate par exemple nk'indirimbo ya ingene ya Linoji na Karabasase nka video yayo ni Landres Bia ikoze ya video iri vide nta kirimwo cyane videographe ya video nta kirimwo urabyo umvise ari umuntu ashaka kubwira ati ngino video nakoreshe ngo budget ingana uko iyo budget ntiboneka kuko ntwabonye yuko Kasongo Baba ya postinze hari bijya biboro jari bakoresheje ibintu zenya Kasongo Baba yari yakoresheje mu yandirimbo yabona na Orege na Kingorongo na Fabiro kwasanga rero setup bagize biragarutse no mu kudirectinga babumva ni izindi ngabiri aba director umutwe urasaza urashaka kuba ufise ibikoresho kira kitu me udafise abantu bari creative bakubwira ati ibintu hari byaha reka tubikoresha uko urabyumva ugasanga mu director umwe akoze video zitanu zisa za zindi nyene ibyo ntibiri rero ku muziki gusa urabyumva niyo mpamvu rero bisaba n'aba director bagira ama equipe za realisation niho rero bya biciro bica bizimba urashaka kumva umuririmbyi ngo indi mugana ngo miliyoni 7 miliyoni 5 izo miliyoni 5 wazirondera ukazibura burya hari umuntu ushobora guhemba dufate nk'umiliyoni kugira azane gusa iciyumviro gusa kandi ugasanga icyo ciyumviro gituma akazi mwokoze ku miliyoni 5 mukoreka no ku miliyoni 2 kwera iki arakureteye ngene bumaye hari ibindi bintu bisaba gusa mayide ciyumviro burya ciyumviro ni ikintu kizimvye hari abantu kera amakamera ataraboneka amakamera meza menshi bantu bibaza ngo video ngo na kamera nzuri ngo pako video si kamera n'umutwe urashobora kugira kamera nziza ikaze izimvye mbwa ugakora video y'uburobe urabyumva kwana shaka niyo mpamvu uno munsi ibintu bihari ibihe tugezemwo urashobora kuba ufise kamera ya bien
sibyo video yawe igasumbwa ni ya MB data na nunzenya bikoreye gajya hiti na filiberi video iri très simple namba yakozwe na Tekino namba yakozwe nande hawuzwa kona Berisima ukifata ga telefone ukashira ngaho nibe ntigeze muri million 5 hari kamera yatari yakotse yari iPhone ya iPhone nibiza gukora ama video urabyo usanga rero hari abantu bacibaza yuko video ari ama dépenses menshi mugabo ikintu cyambere indirimbo yanditse gute irimwe yahe majambo irakwega umuntu umaze kubara kumenya yuko wakoze indirimbo ikaze urabyo ubuzi neza ko iyo ndirimbo iza kugenda ko akeza karigura niyo mpamvu abantu bose uzotembera uzosanga za ndirimbo batangiye ama miliyoni ngo bazi booste ntaziriyo bo gasanga indirimbo yonyene yakomejwe n'amajambo yigize urazi nka sitaki ya D1 iri hose yego imwe n'ama dépenses niki ni video nziza niki mugabo wumvise sujet yaririmbye n'ivyo yaririmbye n'ingene yavyanditse urumva yuko ari ibintu bikaze bifata urabyumva niyo mpamvu udosanga nk'indirimbo za kode za ba dramati hana hamwe babirimbwa gute code ya chiri strong C A B C D code ya chiri strong C 1 2 3 4 bandanya hari binduzi me ya D1 D1 ndayizi yose uhizi yose bo hit ya D1 yari yafashe cyo kimwe ni na code umva ya hitinze nka za temporize canke voilà ibi niko ndakubwira rero mugabo ifise ama views ifise ama views yumbi kuzi miliyoni sawa rero no miliyoni uri ibiro ndiko ndakubwira rero canke iyi hari indirimbo nabonye byari bayasohotse nambari yande naguma mbona ba Ediso baposta abandi baposta hari umuntu ngo yagiye muri Tanzania ngiye kura uge no Natasha ni Stefano ni Natasha la miembe ya ndagenda kuraba mu makomantere sanga umuntu zindi ngakoresha umwanya ari ukuntu bagura ama views n'amakomantere ukabona koresha umwanya yagize komantere nk'ijana izina rimwe kugira wowe wagenda kuraba gutya ubone ngo afise ngo 1300 commentaire ngo 3000 commentaire ngo wagenda kuraba ugasanga n'umuntu umwe yakomanse ugasanga afise nk'ama konte nka 500 none konte 500 ufise nka Gmail majana 5 akona kazi ariko abona abantu bibahembera avyo abura bibahembera avyo uko na views bayagura usanga umuntu afise ama Gmail menshi akemera agaterama kabona mwisaha imwe 70000 v mazanga amakomanderi ibihumbi 2 zagiyeko hari kenshi bazigurira muri Pakistan bigenda bizimba bivanye n'ibihugu ziya za Pakistan nazi bazizimbutse za Pakistan za babahinde basanga bagize commentaire urabyumva mugabo rero nko muri Tanzania birazimba kubera ucumengo ni original nivyo nibo n'abafana urabyumva vya ni aya masysteme rero biraryosha izo systeme mwene izo iyo uzikora n'indirimbo basi mu banyagihugu iriyo ariko indirimbo kuja mu banyagihugu ni chance none gutuduhenda none ko ufise amanamba hari umurimbyi yitwa nigeze kona ari muri video ya Lolilo kicheche hii dunia nilikwambia ukusikia sana juzi iritina voilà iritina niyo murimbyi kazi wa mbere afise ama views menshi mugabe izo views ukazirondera none iyo ndirimbo nta ndirimbo imwe ya iritina uzi iritina dakwina midaya love midaya love akubona fizo nawe haro niyindi yaririmbye care aba baby bakunda care yarinje na sapi nikyakera ariko irabahi genda muzi muri hii dunia nilikwambia ukusikia ona sasa ya ntuze Lolilo na TMK kicheche yariritira mu konfiti iyo ari vixen zamumenya amateka oya nawe tayituze urabyo ushobora kuta boje naenda muzi ko munyuma yaso indirimbo ibisha cyane gose so indirimbo ibishe gose ibishe cyane
ibishe rwose ibishe indirimbo ibishe none ivyo bintu indirimbo numvise igukeba nicyo kintu wowe wumvise ko kibishe ske director producer yayikoze we director yari umujama wanye Sigeramana yakoze video yayo sinazumvizo ne twakorana ntiyamubwiye ati none ndirimbo irabishe hame vyunguka none je bazaye kwanza ni vyunguka bivana ivyunguka nzani egaye urabona impamvu kurikira bavuga ngo harazimvye hagenda y'abantu bagomba bapfe kurikira umva zigakira umva ngo harazimvye ufite urumva umuntu barakubwira ati bana wewe rero ureke kuzagira isuka kuri dispensaire ureke kuzuragira ibi ausiki va kondomu ausiki va ausiki sasa kagenda kwiretruva ushaka kupiga amabreno manini ari kindi kibora ari bindi bigwara bagwara kizana ibihere paka sinzi iyo virus ngene bayita iboro niyo hazi ego ibihere magiboro sikanyika bano mga barakubwiye kuva imbere hautaki muri ico gihe rero uma dispensaire habutabuza kutibu bacarunyika kira nakira nayo ugasanga ugiyeyo trota no ma dépense ugasanga umuryango urukura uremera urabibona niyo mpamvu rero najewe rero iyo ikintu kibishe kitari burokoke kitari bukire cyanda gukubita amafaranga menshi kandi uyamaye sinda yanka umuganga mwiza arakubwira ati bro nuko Imana yagendura indire gupfa hari n'undi avuga ati sha reka ngerageze mbe ndirira amafaranga rero naje rero uzanye indirimbo ibishe muna jari umupeti yigeze ku telefone ari muri Tanzania ndamubwiza ukuri ni fumuja muri studio usohore yindi ndirimbo mugabo iyi video isa neza mugabo audio yawe bayikoze nabi barakubesha ndavuga ati iyi ndirimbo amwe novuga ati ngo ngiye kuyipambanira n'abazoye ko baravyuma bazovuga ati n'amahera n'abahinga abapeti nabo baza mu muziki avuga ati mimi nimbetu yani jenje muri studio gusa nambare casque turya foto na mfite casque umva ntunga indirimbo yanje ivyo vyikubiha bitajijuwa mutazani ivyo none basi bakubwiye yuko ari umuririmbyi numwe ava muri studio atabwiye ati nyimbo ni hiti yose ba producteur bababwira umuntu wese agenda na za ndirimbo zitabaza kugira ati bana nyimbo ni hiti igiye gufuta berisima ati na sitaki ntiyegera arakwemeza ati indirimbo igiye wagenda kumviriza gutya ni ya migere ni ya kesi ya urakora kera ko yakora indirimbo zikihosha hari izindi zaba ari migere ni mama none ko byaba ari byinshi yaba ari migere ni kabisa wenda ni wigeze gukorera aya kesi apa ahabonje par contre nje namukoreye indirimbo be indirimbo wa post nzijya ari na Crown ni ya kera cyane hari umutipe yambwiye ati bro inyimbo ya Crown na Simbizi niliona niye barimba ni Stone ni umufana wa Crown sana arakunda ingene Crown gusa kona ngomba ndayirekure kona wishe kuri YouTube ngo ndashe kuri YouTube maze kwinzanga imbere hari yabo meruka tukiri kuri bari 80 haga ai nabanda ihagarika gato kubera ari system yaci birahagaze gato mugome ngo barasubiye gukora sindabiraba kandi ngomba ndashe kuri YouTube ko nabonye ko naka YouTube imwe karafasha ufite YouTube vibrani bien ni byunguka ugatera comment sasa rero guys hari ikintu rero ngomba tuyage Simbizi je nagize amasezerano na Famba ko mama Kanyamuji ni napfa Famba ari wazoca tangura kumufyatagura ko nawe urabizi no kubisigura gusa abantu ko wari ni cyabona ariko rero hacaza ikibazo mu nyuma kivuga giti none umugabo ari wapfuye naho nk'ubu dufate mugabisha kibazo twarashishije kuri live ari kana ni kuri YouTube ntuzi yuko ari abamesha bikomeje yani bibera d'abord kwanza bijya bintu biri serie tugomba tuje kwa noteri umva dushaka duheza ayo masezerano agamije hari umuntu yambwiye ati amasezerano ya Famba nakoresha umwanya azimije indirimbo zose zasohotse bo hari umuntu yabimbwiye yuko ega bro ari ibintu bana entertainment ikenera ibintu byinshi urabyumva kugira dabwa y'amasezerano muyumvire mwe byagenze gute mu bisanzwe kugira muyumvire y'amasezerano kwanza ajya amasezerano cyo yaragamije cyo yarumbaje ubwa mbere cyo yaragamije no gusigira gihakirikane
iragi nka kujya umuvyeyi avuga ati we mwananje naraguze ahantu mwitenga hari ahantu naguze mwitenga n'utudehari gusa urumva kanje kukwereka tuzora bimwe umva wabonye ko iragi ryawe giza ari uko ugiye umugore wawe yosigana fama hamwe umugore wiwe natagera abagore babiri uyu so mu mizirima hama nawe genda umukafiri ariko urumva muri ico gihe cyamba nko mu mizirima shugira nyumba moya na nyumba mbili Ureka famba karanaryoshe waramaze gupima none ivyo bahereza ko sivyo twe duherako oya jewe reka ndijyaje ndi njyaje ujya famba we aziko turi mu mitani ariko jewe ujya mu demu wiwe tayari kira deja boycotté ewana araryoshe mu ta deja fait myati kweri kabisa kuba rero none uyu muntu yavuze ngo yazimije indirimbo erega twe nituba dufise bezo yo kumenya ngo ino ndirimbo ngo yabaye hit canke yagize umva juste urumva ko yarya amasezerano yaciye atrendinga mu mwanya muto twe rero twe turaba createur niyo mpamvu je nababwira abantu je ntimunyite ngo mu promoter ntimunyite ngo mu journaliste ntimunyite umuki urumva je mu bisanzwe ikintu cyose mbona kizana kuko aha muri no game utariko uragaragara ni hande bafanuza uzimanga yazimye kandi vy'ubuzimye rego bugiye aho canza kuko igihe Satubi yabwira ya emission avuga ngo byo gucoma nibiki c'est ça uno munsi kera urasora indirimbo ukaba satisfait ni radio gusa radio kayivuza ukajya hiti ukaronka amasho ukabaho n'imyaka nawe wasora indirimbo rimwe mu mwaka turaza barinde nka Dr Cloud yayisohorera yasora indirimbo imwe ku mwaka gwera 2017 bamwe ndakubwira 2017 bamwe bakubwira Dr Cloud no mu bandi indirimbo 2008 iconzi sexy iyo ni contre succès 2008 ye baba we kuko ico ndi cyoco hariho ya 2009 ni rya Valentine inoti z'umutuku baramujanye urumva ya 2008 ndayibagiye urabyumva ari ukuntu agenda risohora akarimbo kamwe tu basanga indirimbo ni nka Mkombozi yasohora indirimbo kandi gatwara umwaka wose kubera iki amaradiyo amamedia arahari mugabo no munsi harabaye akajagari ari nabyo byatumye uno munsi urumva kuko ibyari bifise agaciro ava yarayo amaradiyo ari umuntu yavuze ngo ibyabaye kwa ntuzenya kwa Pasi kiya gihe abagenda hariya na Christian Savye umenye ko bamwankiye kwinjira uravyumva ari umujournaliste w'amateka uravyumva c'est-à-dire quoi kubera batari ko baragaragara ku rubuga iyo rero utari kuragaragara ku rubuga rusanzwe ruhari aba bahari hari igihe usanga baba bahari atagaciro bahereza umwanya we wamaze uri ku rubuga adahereza agaciro ibihe vyawe bana par exemple binge dunze nka Karabasasa yavuga ati ngubona ngo Dramati ngo atarasohora ngo yazimye atavuzwe imisi ibiri ngo niko isi yubimeze udasohoye uzurabe na YouTube niko imeze YouTube uhagaritse gupostinga ikintu kugira usubire gufatisha bigutwara uwundi mwanya umengo atango yaze ukamengo n'ababone ntabufise niko isi y'ubu imeze kubera bari ngaha utabahaye baca bimukira bakigira haye urabyumva de kugira basubire kukwizera ça te prend du temps urabyumva niyo mpamvu rero burya umuririmbyi uzi yuko gahunda yawe programme zawe ari ukora umuziki ifa kugumure active urabyumva ufumugira amasezerano nkajya yiwawe gusa ugumuri kuravugwa kandi nawe udakunda trending urabyumva rero kubera iyo trend niyituma ugumuhari n'izina ryawe rishya riguma mu matwi y'abantu kubwo n'abatanga ibiraka ari abo bacha barongera ni nayo mpamvu nyamukuru usanga diwa natabiraka ronka kubera iki nta ma creation nta bintu bituma aguma mugabe yasohoye indirimbo Roma ofite aracari mu bihe bya kera
mu bihe bya kera byari kubera indirimbo niyo imwe yavuzwa ibiganiro byaba biri ku radio bavuga abantu baririmbye basanzwe bafite indirimbo zihari ngene bihe biromba ko asanga nko muri African show emisho zari African show au-delà du son dai wasanga abaririmbye baguma bavugwa ni babandi nyene mugabo no munsi tugeze no ku rwego guko n'umujournaliste kuri televiziyo nka Christian Savye agenda mu giteramo cyateguwe n'abantu bakorera ku mbuga umengo niwe bafuze ijambo gusumba you understand urumva icyo kintu niyo mpamvu rero namba dukeneye guhindura amateka nivyo ona karabasasi ngene ajya Satubi yagiye akoresheje hypocrisie ashaka guhenda abandi ntibakreye ngabo karabasasi we yamakreye utuntu gituma kuko ntarya jambo yavuze ryashiri trendinga wacomye kubera kinone adahamagara n'abandi bagire bijya nyene niyo mpamvu renda kubwiye tironga ari ibintu byo gukomorana ibanga yiwe acagomba kwereka yuko komisi oyawe nibikenewe nawe tivwa bavyumva rero ajya ma creation nkajya niyo abaririmbye baba bakenewe nkabiye ajya makete ngene mwanditse na famba ko acatuma urumva uguma on trend kandi n'ibintu bikagenda neza navyo kandi udakora ivyo utaguma trend bica bigusaba ingufu nyinshi gusora umuziki usubiza kurondera babandi bari trend babandi baguma bikorera utuntu kabaha ivyunguka kugira ariko nganga barasasi ngakarasasi we kwera iyaranja akama ari trend ntari nguvu nyinshi we wakenera kwera yamaho nanje ndashobora kuba nipochereje gutya natavyunka abayazanye basaka karabasase nagataye ko kararyoshe karambujiriza n'urubuga none timu yuko baca baza kuntuka fresh kwera urubuga rwanje ruca ruguma ruri active yego akumba umutuka rero mwataka kubera kumutuka ni trend ni gukora inkuru mwe nimwemera mugana n'abagore mugani yarambujije mwebwe nimugira nimuhana n'abagore kumukandika n'inyandiko mugasinyira n'abantu ama kugira gusa mugume none ko iki nabandi batayikora turacari mu makanda ya Yesu ata foto nacabaye tubisinya mariko adahari oya Yesu naco yakora nana kimwe Yesu n'ikimuga kikaguma akavuga ati bataraza sindakivura kama ndavuga ati hinge manze kuja kwigisha mu bugaragwa ndaje mariko baze mariko nibo batangwa na baruka kugira bandike afashe bwabwo ndagira ngo badahari ati imbere Yesu yozu hari amakamera hari reka ubwo umiriza bamuzaniye umuntu ati zuru no mu conference de presse acyamagara ubwo nyene koresha umwanya Semavumba ingo akezane estara live and direct kandi aza kuraba ati waki kuzura title kuzura umuntu uyu titre cyandika ati ubuhoho tuzuye amagufa yaboze yagize umuntu muzima live Yesu arakunda amacata vraiment ama rero akaca dusaba ngo tugere mu makanda yiwe agaca garuka akaza kutubwira ngo iki kuboko ino kwatanze wewe twatawe wewe ko yabikora kandi agasabwa ati ngo ntimubivuge ntimubivuge wabahamagaye ni nkuko uza kubwira umwana baguhamagaye mu nzu ngo mwambie kama haiko wa mwana atagenda ati ambiye si hari ibanze yavuga ati ngo yababwiye ati ngo genda ngo ntimubivuge kandi abo nyene yabibwiye niba bivuge ari bamajeje kuvyandika acha tubwira ngo nitubivuge ari umutwa umwe sebuja yakorera umuboss ari hano uyu muboss yarakunda kumutera yaramujya yari umutwakazi yari umutwakazi rero uri umutipe umwe yamusavye yamutera mugiye ati yamwebwe mumeze nabi vraiment mugiye ati mubivuga ati ujewe nta kibazo ko zina databuja yarateye ariko navyo navuze kumbe deja areje kubimubwira wa muti ningorane na Yesu rero bujya yarakunda no mpamvu rero twebwe rero abana ba Yesu iwe foto mpamvu nta kintu na kimwe ejo naravuze ati ibihumbi 40 sigaje gutanga kuri ya cinema ya Nuzinga ya Lionel nzobitanga ndi live uzoyatanga bya current balance nzoyatanga je niyemeje kintu ndagiko ejo sinabwiye mardi ngoma ndamu diaspora ndayachora numva ari uzoyatanze none sayo baze ko aba diaspora bayama kwagusa ega ni contrepartie arayama nanje nkamukorera iki oya je ndarizi yuko mugaye nabandi abachora none nk'inshuro maze kwambara nka brand ya 26 life kweri
ndamusavye jira amafaranga kweri yo yanyema mbe kwanza Snoke yavuze ngo je nawe tumaze iki muri ibi yabivugiye yaravyanditse ku rubuga yarafashe video yarafashe team iyo video ndayifise tura navyo wari bwabone none tumaze iki none yari kutumenya gute atake tumaze Ebe ndabona amazi iminsi mu stress Ewa Snoke je narumi Hakije connection gusa yarabaze ngo kurishimana simbizi ngo bamaziki ku rubuga je namwishuye ariko none iyo batashu tumaze none yari gutumenya gute yeye Man, it's your boy Snoke, the boss on the planet, man. Ndakunda kuvuga mfise ijwi gitonda ariko ngomba ngerageze kuvuga muri speed verb. Hari abantu ntashobora kwihanganira mu muziki w'Uburundi. Sinzi yuko bafise na experience mu muziki w'Uburundi mugabo mbona iyo bariko baravuga bigira ibihangange sana. Je nkavuga ati none ibi bintu bizoherera hehe. Kuko naho uza kuvuga ishamba kwanza uba wararibayemwo Brazzaville sinja kurya umuntu rero ndanyarutsa cyane nta n'umwanya ufise wo kuvuga nagomba mvunira akagohe uwo bita Simbizi wa Semavumba nakoresha umwanya mwebwe murakomeye mumerewe neza ikintu cya mbere no baza mbwira akamaro muba mufise mu muziki wo mu Burundi mbwira akamaro muba mufise mu muziki wo mu Burundi shaka kiki agomba gusohora indirimbo Snoke ibyo se bwayibone vraiment jisho na postings bisi na bwabone oya gusa Snoke icyo ndarakizi kwa batanguye umuziki nyuma yanje barazi ko bose aba petit bose je barabafana banje kwanza arakanyariko none okay ba drive hari abakira petit ku musagari baza duterana du freestyle nibi ku musagari kera cyane bataraje no muri studio Snoke yabatamye imiziki za 2010 11 twe twatanguye imiziki za 2006 nabyo Snoke yaje muri game tuje no producer ndumuki none general by producer abaye icyo maze ni ikinyene arakiziwe nyene nitwa nayagana nitwa sino vuga n'ibintu birebire sana wenyene Snoke yaraki ama komantere nabonye benshi bavuga ati ngo yabore ngo ni tabi ngo bari tabi cyangwa ibintu aba yanyoye mugabo agomba so indirimbo yitwa Ville izo bari hit vre izo bari hit Snow ego kandi Snoke n'umwana mwiza je yambwiye yuko Snoke ngo ibintu ngo Snoke ashaka gufata umuriyoni w'amarundi abyo muri nk'abantu batanu ati tuje tumare kandi ukabananira igamura abantu 5 abantu batanu miliyoni ntawo mwohetse baba kobwa nibikunda bukwavu nawo wagikwa inkwavu 10 n'inkwavu nangaye 25000 oya ni inkwavu 10 desase nka nangaye ni 40000 sawa rero inkwavu 10 ni 400000 nunumva yahetse uzanye buja flavor zitandatu na ushaka uzane zinga nibikunda ntawo mara ngaha mu Bujumbura ugenda mutwenzi kava mutwenzi ukajaye naho Javan Beach utanyoye bya bindi bya nzoga tuvuga tugate bana nzoga za kubita amabrarudi urabyumva unywa brarudi nta miliyoni wo mara namwoza muri banga mushake mu konsome bingana gute ivyo yabikorera iki rero Egariga rupeti kwa se warafise note abantu bamufata nk'umusazi rega we yavuze ngo yavuke mafaranga dogo nuzozura mwishinga se bari mu bantu ba mbere bazanye amantuze nk'ama agence de nuze nk'ama hari indirimbo mido to number L.L L.L mengo sindavyibuka neza n'ibintu umunyamuyinga nyere soma muyinga pako madiri mengi sahabu kure pako madiri mengi kure muyinga pako madiri mengi rero sio muziki apana ni mafaranga za mafamilia nibiki arize mu Bushinwa papa paro umugore mu Yapani titi barabari bane numengo ibera mu Yapani umugore mu Yapani no ngabona ko
Action Mario Petit kwa kona la repeti umva yagiye hariya gusa yani ni yagiye aho ibindi biri nye okay hama y'amasezerano kuri amasezerano gatuce dusoze amasezerano twahejeje kuyagira icyo tuyavuze so ku nyungu zanuze nye oya wewe ijya kibazo caje ari kanu ngomba batahure cyo kibazo caje atumwapfuye wewe wo mpanura iki Iga uri pare ya uri nka pare mu masezerano oya umviriza mu mategeko kwanza amategeko y'u Burundi amategeko ari kuri umugore umwe oya umugore abagore babiri ni oya nibibaho mu Burundi ari ku mugore umwe ivyo bindi by'amizime byo nivyo wabo kirazira guharika nta teko yarimwe gemerera guharika isaka mukona nguvu zako nibikunda cyari bitumuhabara ababara nabo ntibemewe none urongo umwe ngaho mu Rwanda ukarongora urundi na Etat civile kure bikunda bagufasha ivyo birahanwa amaso ya Etat civile zibiri Etat civile abagani mmo fizo ashafanga nana hauna divorce yagize Etat civile ntuzenga na Stein niso babana abandi bose bari gangsta bara maze ku divorce je nigize kuna mariage fizo ke none ega mariage ntibisigura kuba mwanditswe hariho mariage civile ariyo kuja mu nuzenya kuja muri commune mukandiko hariho mariage religieuse nk'iyo yo kuja mu rusengero ati pasteur canke pate canke akagiheza gira giswa kwa amazi ati bana genda ati nimanira vyemeje genda uturitse aheza gira igiki ikibano ikibano giswa kwa amazi ikibano giswa kwa amazi ibintu mengo haraba bataye agera gutya rero ajya amasezerano yo wagize n'amasezerano yanyu n'amasezerano ntasayo guharika kubera wowe nuwagenda imbere famba akamutora umva azobari ahana azagenda nyene gupiga moya mbiri tumugabo ashaka kumugira umugore wiwe usurumva muri system ende nawe nzosha muri system mama akanyamuzi nshaka yuko bazoja kuri cyane y'abantu atari we wazobari famba basi amamikazi nawe amamikazi azobitahura nta kibazo hari kandi kantu nabonye we commentaire yawe burya wowe yugize commentaire kuri page ariyo yose nigezwa mbonye publication cyambona commentaire yawe wa mpeti yani yasanze agira mufungishe rande ni yakire none ko yahuye n'abanyamuji twebwe bunyamuji none wewe ujuve ruguru Zambia ramba bavuye unako abanyamuji bako hapa ni Bujavile vile ariko ibyavuga umengo ure nera atapateseke nera uyamwema ko jewe kamuishuza kayagati jewe ivya Wema Sepeto ntavyo nzi arabyo oya commentaire wagize none so yikuye ega nuzeje nanditse yuko yikuye mu nuze mu muryango ariko wewe ahuvuze yuko yahuye n'abanyamuji none wewe none siyavuga je ndakurikirana ama application ya yani yamavuga ngo Landry kiriki none ega Landry n'umwana wo mu muji n'umwana wo mu Kamenge none Wema Sepeto nibandanye irikiraduga none buri no jino n'ubona byo kwagara kora ibikoko kirazira kugira ama bla 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 kandi amatwa nsumira n'indirimbo dufate ijya ndirimbo uruhombo yasohoye numva ngo ni kanuze kayanditse kakid ngabirano kandi nakidi numva ngo yaravuye muri Wema Sepeto oya kigaracari acha muri Wema Sepeto rero Wema Sepeto rero ibyawe Wema Sepeto misi biyubi kabyumva igikuru nuko si Landry si yani fresh bose umaze kuba muri rimbi twa turi umujyango igikuru nuko tubandanya kandi rero burya rero gutanavuzwe nawe nta trend koko kayani nawe nayikuriza imbuga ziwe nabona yuko izi stories ziriko ziramukutsa kandi arasanga ntibibuke ingene Landry urubuga rwiwe narudugije muri Primusic Facebook ya Landry ukikazi ariko rero ko na muri Primusic turagerageje mupeti turishurana bituma Facebook yiwe ikomeye bavuganye ko yari content ijya bo hari content nyene hari content kandi ifo uno musi foko tugira imbuga nyinshi zikuze ko nivyo bizodufasha kugira tuzibire uno musi namba bajya bihaye ijambo wana bajya bara batuzanira abanyarwanda abaki n'abaki bose abaki nibo bajya nyene bavuga ati wewe pasinzi zonda ntiwinjira Christian savye uko tivwa baga nibo bari bikomeje ubona umengo nibo banyene bafise ijambo bisaba rero yuko abaroki tugende dukuze n'izindi mbuga ino zigira ijambo ku buryo ejo bariko barazana imigambi mibi dushobora kubanetraliza tutiwe turagwana muga dukoresha izambuga nyene urabyo uno musi bakoze ikintu tukavuga tukabereka ati mwe mwakoze nabi
Urabyo kuko baramaze kwigira nko kumengo nibo banyamuji nibo bonyene bagize tivwa mugabo rero plus ntwagira ijambo rikomeye kubasumba muri ico gihe tuzobafata mpiri yego kuza hariyo ikindi kibazo je simerutse kubona cover y'igiteramo tangu banafunga mipaka mani sindabona cover oya we ni misi mitindi ni mu kwa mbere abantu bariko baripanga ibiteramo yo abwo nibagiye abwo ikiganiro telefone mu jamara afise igiteramo muri mars mu kwezi kwa gatatu numve ko aza kompa ivyunguka naribagiye ategezwa ko ntushobora gukora igiteramo mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri ibiteramo lo minimum bitangura mu kwa gatatu no mu kwa kabiri igiteramo kiba nico kuri Saint Valentin kuko naho numva bamoye andi bamoye bagize kitivwa aho hari impamvu igiteramo cyose gitegeza kuba givuze impamvu urabona le 14 février niho ibiteramo vya mbere bitangura 14 février iyo mpamvu kabisa kwa habari impamvu ubu nyene ari abantu bariko barahangayika hari uyambye ndungikiye ngo ishugwe ngo gibihumbi majana ne kambese uko nakirisa shugwe rya $100 400,000 kasema unauma mavi we uyu n'umuti ezi kiganiro sha kabisa uyareka tugiheze ariko reka manze ndabashimire cyane mu mukurikirana no media Akamo TV ariko hari ikintu ushaka kumenya muta ukora ibiganiro byinshi kuri ino TV ukora ibiganiro byinshi kuri ino TV ibyo kuvona bisiguriye nese byunguka no wabimbwira ivyunguka ndondera n'izindi kandi ku isoko uri baba demo tiramana haraba ngujya ya reka naraba vuga ati we twende wewe tugende sindaba yana hari igihe usanga bana bagira demo ku mapave ashumengo ni pepe ikaratasi akomeye vraiment sanga nk'ikijege umengo ubunure hariyo uramaze uramaze umva abande waze kubona ahantu bayejeje kuri ubusizi barakubise cyane paka gushikana yasigaye umengo igihe bahura umubiri ubumezuko bwabo umengo ni karabasa si oya mengo ni babi ari undi usanga yaracokeye urubajya barahura n'abasize mu Kongo kandi rero baraba harahura n'imborego imwe ibiraramiyu itamenya n'ivyirimo wewe bari mu kazi pave wapi urukaje ujyara imbere sa je sinjayo je wari wamenye gute ko ari kijege wabimenye gute barahonze parce que umuntu yakubiswe waje ko amafiri amaze kubitswe mu madessert mu ngaca winjira indaro ya ntuze azamontage z'abahinzi saboro iko wapi kumbe imidumbu iye zikigane no guys turabakunda cyane turabakunda bakire Imana ibakire kabisa Bobo ni wahora afata no masanamu yitwa Bobo wari umwitanga iki Bobo Yesu mutipa ari serious sana Bobo Yesu ari serious sana hari nakigo kitwa Delicia niwe uno munsi ari umudirect Delicia ari umutipe rega yigeze kumbwira ari foto nigeze gupostinga turi kumubwira ati nipe mbwira ati Messi nipe lari kabonye amata yavuga ati wa babita bamunoho umba warapostinze acaza abantu bitwa abona ambwira ati nipe abona ari kijege avuga ati nda urabona ingene yitwa Bobo Yesu ubona yitwa nde Bobo Yesu ndakenda maha inde Bobo Yesu ya niwe rero ahora afata no masanamu yedit nejo bundo zuramwita nde Yesu ndamwita Bobo kijege oya kijege ni Delicia hapana Delicia kijege namwe ko ari anyama iba yatabanitse sawa Delicia we yaracabe ndabakunda cyane guys ndabakunda cyane ahantu twakuri duza ntibarakudekonera ngo tuzohavuge nabi oya harakime ngani muhira ni bien hitwa kuri duza bar ciao rero